As a social media, how have you been? I have been great actually. Fellowship studying there. Like I told you through a call, a lot of schoolwork and assignments, but in return I get some fun knowledge by. Oh, and I also have an upcoming assignment where the students have to do research on how the effect of the tourism on the living standard of the people in that countries. And since my family have a vacation in here, I decided to pick a Cambodia as a part of my topic. I can have some fun and learn at the same time. Really, that's great to hear since you're here visiting Cambodia. It's your opportunity to explore and learn here as well. Yeah, I have seen that Cambodia nowadays have been really developed on the tourism part. The service and the environment have been improved and looked in. It really amazed me how the Cambodia been so well and developed it each year. Yes, government have really putting the effort and dedication in order to improve the tourism rate and also improve infrastructure, especially the place that tourism love to go. Yes, I already seen it the moment I step inside the Cambodia National Airport. I love the way how people greet me with warmth and smile. It's feel like coming home. I'm really happy to know that you really enjoy it here, and if you need help on the assignment, don't hesitate to contact me. Wait, that's true. You are Cambodian. Can you help me working on this assignment? I would love to. What do you want to know? Actually, I can't research further more about this, but I really want to know how the government work in order to improve the infrastructure and increase the inbound tourism outrage. I also want to know how the effect on the living standard of people in this country to the inbound and outbound tourism. Actually, I don't really know much about it as general. I know that nowadays many Cambodian students who got scholarship to study abroad and they come back with the knowledge to develop our country. And as you can see, our infrastructure also developed as well at the airport. And there are many benefits that related to the tourism. But I don't know deeply about that. However, I have one friend that knew about that a lot and she learned it as well. I will discuss it with her in class, and if I would meet other time, I will tell you about it. If we haven't meet, I will tag you to chat. Really? That is so amazing. Thank you for your effort. But now, let's have a little other chat first. I have some picture to show you the other day, yes. Next day. Ngày 11 Ngày thứ hai thì bọn đấy có máu ở cụ kê nè hay sang siêu ở sai bên đó thì ở đây nóng hàng ao đó là tại cái lửa bên nhà quê cho nó có máu quan hệ của thằng con nó được theo biên tay lên trong đường có máu cái một số đường bị em nói thằng nó đấy phải nó nát trong đất bây giờ tôi vô thì lại là dùng nhiều cái thằng nào trong ngày trong năm tháng sai cho dương năng viên ở thành phố Việt Nam tới tháng nơi quảng trị cho đồng tây Campuchia dương năng ở thành phố nhân tháng năng tháng sai cho nó vì chỉ ai sân thấy viên từ này tìm vậy trong cái sai cho nó cứ chỉ sai mũi đại nơi đại kia chỉ sai đại song khăn chỉ kế nó không chỉ nào về song khăn về năm ba thì kế bây giờ song khăn là cái này bây giờ chỉ phải song khăn mũi đây không bị sai tung tơ đó cho nên chắc bây giờ chỉ phải sai mũi đại tha anh tẹt tiêu như để cho ai mà trôi anh mà trôi Campuchia chưa ngày ban chọn đòi ca đại dương biên ca áp dụng nơi góc thoa này thoa hay dương có biên thọ chia tao một ban chọn để anh tẹt tiêu như test cho ai mang mà lên tên dương can test chọn chắc bây giờ áp dụng của tặng on lắm sớm kia test cho một cái mà càng đại. Ok, nó dương cho cái này vậy, ta học hai tiếng nó dương cho hàng được ha ta ở tụi con ấy đài trên từ lớn chiều kiểu chiều chung càng chiều chắc chỉ việc chia cho nhớ mẹ thì cô tơ sai test cho này không là cả tết mình tại ban là người ta ấy lấy đơn vậy ban cho chị pí lên gì khảo tết hay là như gặp hàng ta sai test cho không tết nó bệnh chứ thật đơn khai sai test cho khảo tết nó cứ nó về đặt chia cho nhớ cứ từ sắp ta nơi khảo tết còn tới khảo tết tôi ca cứ ấy dần tới chứ bóng chia cho nhớ thật đơn khai chia cho những tài khoản để sai thì sao bộ quát viên ngày hai thằng ca nuôi có chừng nấu được xa đây mà có tầng ba cho nó hay một tiếp cứ ra bị sợ nơi mai yêu bị chọn từ tụi bạn scholarship chọn đằng bay bạn sẽ sang nơi khảo tết là hết tụi con tên nó có tới cái video thì nãy nơi tết kế nó hay còn là tôi con sắp mai ai đã phải cái tết kế là cái tụi con nói với tụi con có do nào áp dụng quán đơn nó phải tây dương đằng bay áp tây dương để chừng đàn này mà nó chỉ cái rang nuôi sừng khang thấy một tiết đâu không bị say test cho không phải test mấy và này thay dương phải áp dụng quả đây là không được test dương làm vậy tại vì theo test cho bị khảo test nào dương áp dụng quả để kể là dương áp dụng quả rồi chỉ
ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ហើយនឹងគុណភាពសេវាកម្មអីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ប្រាប់ហើយយើងចង់និយាយតែពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះដោយសារអីគុណភាពសេវាកម្មយើងអត់សូវដឹងច្បាស់អីទេហើយយើងពិសេសមើលទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរអញ្ចឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺគេត្រូវអភិវឌ្ឍដូចជាដូចជាប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ថាមពលទឹកស្អាតឬក៏ការធ្វើដំណើរដូចជាពលានហោះថ្មីចិត្តដូចឃើញគេទៅអភិវឌ្ឍហើយផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងដំណើរការនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍវាហើយក៏វាមានឥទ្ធិពលទៅលើទេសចរយើងដែរដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរមកចូលនៅក្នុងមកចូលលេងនៅប្រទេសយើងបានកាន់តែច្រើនtrongផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញឆ្លៃទៅដែរយើងយល់ហើយផ្នែកហ្នឹង 2 weeks later. This is the restaurant that I really want to visit. Maybe you should go there sometime. Yeah, I think you should visit there. It's great. And I heard that you're going back next week, right? Yeah, but I didn't really want to go but I have to because the upcoming semester is coming and I couldn't miss that. It's so sad to hear that, but last time about what we talked and I said that I will ask my friend about it and now I know and learn a lot about it. Oh really? That's amazing. Can you explain this to me more? Last time when I met her and I asked her about what you asked, she said that the country had been changing from 1 year to 1 year. And our country has developed in every sector, especially the tourism sector. And as you have mentioned before, you're wondering about the effects of living standard on inbound and outbound tourism and what gains after develop all of these. Can you explain me about what are the effects first so that I can work on first for my assignment? There are many effects of living standard on inbound and outbound tourism, such as when Cambodia have better income and stable family finances, they're more likely to travel abroad, gain new experience, knowledge, and culture. This can help them bring fresh ideas and skills back home to support the country development. As for our country, when we improve our economic infrastructure and our service quality also make tourists come to our country more, and the growth of tourism can help Cambodia become a strong international travel destination. Oh, that is impressive, but I really want to know more deeply about how do the government improve the infrastructure and service of quality, or how can this make any tourists want to come to this country? So for development in infrastructure, like developing public infrastructure like road, transport, energy, and sanitation, and especially our new airport that will be opening soon, play a vital role in supporting sustainable economic growth and direct boost tourism in Cambodia by making travel easier and safer, attracting more international visitors, supporting tourism businesses like hotel and restaurant, open up rural and new tourist destination, and encourage more foreign investment in the tourism sector. Oh, and how about the quality of the service? Speaking of this made me remember something. You know what? For this, my teacher certainly walked past us during our discussion and saw that we didn't understand this very much. So she told us that Các ចង់ដឹងពីគុណភាពសេវាកម្មដែលចង់អ្នកគ្រូប្រយោជន៍គ្រប់គ្រង ការអភិវឌ្ឍសេវាគុណភាពសេវាកម្មគឺជាដំណើរនៃការកែលម្អក៏ដូចជាពង្រឹងសេវាកម្មដែលយើងផ្ដល់ជូនដល់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេកម្ពុជាយើងបានធ្វើការកែលម្អទៅលើគុណភាពសេវាកម្មរបស់យើងដូចជាទី1គឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្រសួងទេសចរគាត់បានសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកទេសចរដូចជាទី1គឺអ្នកណែនាំទេសចរបុគ្គលិកសន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយវិញទៀតគឺការបង្កើតស្តង់ដារទេសចរកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅស្តង់ដារថ្មីៗដូចជា Cambodia Tourism ដែលរួមមានស្តង់ដារសន្តាគារភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកណែនាំទេសចរហើយក្រៅពីនេះក៏បានបង្កើតនូវស្លាកសញ្ញា Self and Clean ដល់ស្ថាប័នដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យហើយកម្ពុជាយើងក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីទូរស័ព្ទដូចជា App Cambodia Visit Cambodia ដោយ App នេះបានជួយឲ្យភ្ញៀវទេសចរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗពីប្រទេសយើងផងដែរហើយបន្តទៅក៏មានការសហការពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជា JICA និង ADB ក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្មទេសចរដោយជំនួយជាបច្ចេកវិទ្យានិងថវិកា cũng trong
ការកែលម្អនឹងចាក់ពីពលគេថាទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ ការកែលម្អនេះចាក់ពីពលទៅលើវិស័យទេសចរណ៍របស់កម្ពុជាដូចជាទី1គឺការបង្កើនភាពនៃចិត្តរបស់ភ្ញៀវទេសចរគឺការណែនាំពីសេវាកម្មល្អដូចជាផ្នែកខាងសន្តាគារបុគ្គលិកបម្រើភូមិឋាននិងការណែនាំទេសចរល្អធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរយើងរីករាយនឹងការទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗកំឡុងពេលដែលមកទស្សនាប្រទេសយើងហើយពួកគេក៏អាចនឹងត្រឡប់មកម្ដងទៀតដែរបើថាយើងមានសេវាកម្មល្អបែបនេះហើយមួយវិញទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានសេចក្តីទុកចិត្តនិងសុខភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលិករបស់យើងមានជំនាញនិងមានសំណួរខុសត្រូវអាចផ្ដល់សេវាកម្មនិងតែមានសុខភាពនិងហាសុខភាពដល់ទេសចរហើយពួកអាជីវទេសចរហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាបើពីអង្គគេថាខ្ញុំ7ហ្មងហើយបានជំរុញនៅការផ្សព្វផ្សាយដល់តវិទ្យាទេសចរចង់បានតែវិទ្យាទេសចរគាត់មកទស្សនាប្រទេសយើងឲ្យទទួលបានសេវាកម្មដែលល្អបែបហ្នឹងគាត់អាចនឹងផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ដំណឹងដល់ប្រទេសគាត់ផ្សេងទៀតគាត់មានរក្សាពីប្រទេសយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសគាត់ផ្សេងទៀតក៏អាចមកទស្សនាប្រទេសយើងដែរហើយគាត់ប្រទេសយើងបានបង្កើតវិទ្យាទេសចរនិងទទួលបានវិទ្យាទេសចរថ្មីកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀតហើយប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះកាលណាសេវាកម្មរបស់យើងកាន់តែល្អក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងឱកាសការងាររបស់ពួកគាត់ដែរចាអរគុណច្រើនណាស់គ្រូចា That is truly an eye-opening and new knowledge for me, and it really helped me a lot for my assignment. Thank you, Gauta. You're welcome. If you need anything, feel free to reach out to me. I will definitely will, and in return for helping me, I'll pay you a nice dinner. Sounds good? I love that.